Акбура дарыясында балыктар кадимкидей эле калкып жүрөт. Көрүп турасыздар. Пакет толу балык. Жерден макет берген эле терет балык. Мындакта да. Элдин баары Акбурада. Бул Навай көпүрөсүнүн ылдый тарабы. Акбура дарыясы. Köprünün asты. Kızıkkanlar bari paket karmap. Balıklar kadimkide alып жүрөт. Su azayğanda balıklar çıkıp atken da. Sizler terbiyesiz paket alıp almış. Ya. Ana. Qaysı şaharda gördüңөрдөр ушинтип балыктар кеңири калкып жүрүп. Ana şahardıklar. Mına balaca paketini tolturup koydum. Kaladan maket ergende ile ter atıp desene. Çoğun balıklar mı oldu ki? Ana. Sağlayan paketke. Kolumuz sasaŋ balık çıkıyor. Bu Akbura darısı, bu uşul kelecek. Yakta şu balık tutkanlar, tamaşa kılganlar da özünce. Görüyorsunuz. Balıkları öldürüp doğru çaçıp duruyor. Yok, öyle alıp düşüyor. Buna bolsun bunu öldürüştü doğru çaçıp. Kim bilir mi? Abi öldüğünde boğa dikkat bunu. Onu balıktan sırap görüş gerek de. O arkada jirat, arkada. Gördüңөр mü? Площадью 30 квадратных метров возле каркаса. Имеется все условия. Kadimkide ile alıp жүрөт. Здание продается торговое помещение на центральном месте возле. Boşluklar, şahardыкlar balık жесеңер ушерге келип терип алууга керекчи. Ага атып беребиз. Бесплатный балык.